Thiko ya keri mwena wa Addis Ababa, Ethiopia, thutha wa Raila Odinga kwanirira kioneki giake uburaniri-ini wa giturwa kia muikariri giti wa komishoni ya urumu wa mabururi ma Afrika agite na giikaro na andiki a mohoro akiuga undu wa mbere uria karongoreria kungitwikania kathuro ni kubitana na ng'aragu ungumania na kuleta maundu mothi wa nambere gitaro-ini kia Afrika. They are the Slavs and so on, but that has faded into oblivion. You've got a European Union that can speak with one voice. Raila uria wanakorwo murugamiriri wa maundu mothi wa nambere gitaro-ini kia Afrika rungu rwa urumu wa mabururi ugite ekubuthira ibinda rire ritigarite gwika kampeni cia kuiguithia muingi Afrika bado ya ruma. Why should languages be a barrier in the continent? Oh, this one is an Anglophone, this one is Francophone, Russophone, Arabophone, and so on. We want to be Afrophones. Odinga ogete ari na mwiboko munene wa kubotana giturwa giki kiria ibinda-ini riri giikarirwo ni Musa Faki kithurano-ini kiria gitigarite mieri 3 kibanike. Expect from the coming president to fix all the problems, African solution for African problem. Mutongoria uyu wa kiama kia ODM na minister munene wa tene atanyitwo gucoka Addis Ababa mweri twerekeire kunyita itemi ndereti-ini ya mwanya ya arwiriri a giturwa giki iria gakorwo cikaro-ini nene cia urumu wa mabururi ma Afrika, Ethiopia. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.